في ظل حرص وزارة Di çarçoveya hewdanên Wezareta Çandiniyê ji bo vegerandina şînahiyê li hemû cihên pîşesazî û xwezayî û parastina wan de. Me ji destpêka salê ve plandanî ji bo nûjenkirina daristanên li derdora Gola Meydankê. Ji ber taybetmendiya golê ji bo xelkê herêmê ku ew herêmeke geştyarî ye û xwedî sembolekê ye ji bo şêniyên Efrînê. Berê, şînahî zêde bû di nav xelkê herêmê de dihat zanîn. Kampanya bihevkariya destpêşxeriyekê xelkê Efrînê û bihevkariya Rêveberiya Herêma Efrînê û Rêveberiya Çandiniyê hat plankirin. Me ji til pêşkêşî wan kirin û çavdêriya karên kolandin û çandinê kirin. Niha karên çandinê hema bêje bi dawî dibin û wek beşa yekem nêzîkî 15,000 ji til pêşkêşî wan hatin kirin. Li gel hin destpêşxeriyên ku hejmareke nû ya ji tilan lê zêde kirin, rêveberî pêvajoya çandin û xwedîkirina paşîn wek avdan û tiştên din dişopîne. Ev kampanya hewl dide dora Gola Meydankê şîn bike. Bêguman, kampanya di bin çavdêriya Rêveberiya Herêmê de ye û bi piştgirî û hemahengiya xelkê bajarê Efrînê û piştgiriya Rêveberiya Çandiniyê û Rêveberiya Daristanan bi hemahengiya li gel berevaniya sivîl û hemû tîmên xwebexşên beşdar e. Îşellah em di vê kampanyayê de berdewamin û dê hejmara herî zêde ya erdên ku pêwîstiya wan bi şînkirinê heye bike armanc. Ji vê derê em bang li her kesî bikin ku beşdarî vê kampanyayê bibin û înşellah dê bibe kampanyayeke xêrî. طبعا أم هيرو كفريقي هيفوسور أو سوري أم هوتن بحملة دو مشاركة كان وهي حملة إدارة منطقة عفرين إطلاق كربي بري في فترة حملة 20,000 چوندنه 20,000 دار لميدانكي هيرو إن شاء الله دقينة داو 5,000 وإن شاء الله كي استمرار به حطاني 20,000 دار وأم وك هيفوسور أو سوري مشاركنا بفي حملة وكي كافت فرق تطوعية وإدارة منطقة عفرين ومديرية الزراعة وإن شاء الله أمي كوريخو استمرار كان حطاني أم جندا جواد عفرين جيو بتشينن وعفرين جندا حشينايا لعفرين تافدو وقر إن شاء الله وأكيد أم سلامتية سوريا تافدو رد خوازن وإن شاء الله جواد سوريا تافدو جيب حشينايا بان و أوكي باك ورند أم بحفظ رد أرباسك إن شاء الله. ایرو عمل در دورا وکد بیجن دارستانا آنجی دارستانا میدان که نیل بندا و میدان که اف دارستان راستی وکد بی قد کرنه هاتبو جبروی یک خلق عفرینه و وکد بیجن سازی و ریخستنین مروفی بتف گل عفرینه وکد بیجن حلمتک لدارخست حلمت بناوی عفرین هجایه بتف ریوبریا هرما عفرینه و هر وها به پشگیریا ریوبریا کاندنیه یه حلبه ایرو اف حلمت دست بیکر اف حلمت وی 20,000 دار لفي داري بكنا ها وكد بين ولاتين عفرين بكال وبيرين خا وهروها خورتين خا وهروها سازين سفيل وكد بيجن كوملا وريخستنين مروفيجي بشداري في حلمتيبون لفي دارين ها دارتين كندن وينيزي 20,000 دار لفي داري بيك كندن او اف حلمت وي ورا وكد بيجن بردوام ببا حياكو لحر داري شينايي وهر وها حر در بيك كندن و وكبري عفرين وغيره وجبري خوشتر ان شاء الله.